Ndakunyita ugeni uringi mwiroreri tubarira ni menya kihoto giaku giki turenjera umuthi ni kia mwikuirwo he mundu wina kiuria aya no twiri twari aku Njitagwo Chege kuma kuria Murera Theta Ward na kiuria giakwa go direct kuri jaji hena uhoro wa mundu gutuika ni anyitwo ni undu wa gukua fangi na fangi ino tondu akuithio muthigari oka na fangi anyitete kirete muhuko oka akusingizia wenwe mwene fangi iyo ni tondu no kohe handu muhitukanete na mundu ucio handu ta hau ri tondu mundu uyu ni akuhinyiririka makiria ri ni ru ndingihota kuonania diuma nayo no muthigari ni areka atia ni araiguo muno ni jaji kungira bas jaji Robert Mutitu reke tugie atiri we tondu aigirwo bangi iyo ri gutire cira macira no muhaka cira approval na thiini wa watho wa Kenya ugaga beyond any reasonable doubt koguo ko no ige kihoto guo ri no muhaka uira ukorwo ri muingi gukira uri doubt ya kwerekera winuke uguo ni kuga atiriri muthigari ucio angikorwo we mwene ni wa kunyita ndai na mundu ungi wa gutua wa ku proof uguo koguo we ni ukuinuka mundu umwe because it is your word against his word na andu aingi mahitagia tondu riri watu ere ugathii ugetekera wagitekera kuri undu ungi jaji no akuoha aya warega ri ni ukuheo body winuke koguo ri arehe muira wake na orehe wake akono inyuinyue riri umenye guti hindi ugakuhota tondu riri wakimuragia ciuria nake hakuria ciuria wendaga kwagiria ciuria wakahuta uira na umurie ciuria ucoke umenye atiriri to bangi to kanyamu karehwo mahuti ta maya mero ni bangi koguo ri ono cio rakuigirira ri that is not the end no maka bangi o mahuti macio matwaro kwa government analyst niguo mamenyo kane bangi kane mahuti uguo mamire uguo koguo ni hinya muno wohwo ni wira wa mundu umwe kwende jaji onaga handu ha hena bitina ni muno ukuona muno ona ukiambiria kwari haria ri umenyire tene no ningi ndungikienda wonanie no ni ukumenya koguo hende jaji angioha mundu akigua ruo ate mundu ucio no ndu ndamuoha ndaima na mahitia na kiriu hau ni hekaga atiriri niho aroraga akona atiri cira uyu ri mundu uyu ndamurora uguo ri ni kuhotwo niki ni cira ona mundu ndari na mahitia koguo nikio ngwiria atiri jaji ena discretion wako ya maximum wako ya probation no na kwira uma haroka ukahate hau uguo ni witagwo no aguthandurire community service no aguthandurire thanda kana kune mucakwe mugima haima na kiuria kingi exactly aya maritwa njitagwo Karimi kuma Chuka Tharaka Nithi County kiuria gakwa ni kuri jaji wonona muntu egite giko na nkinye tura rionthe ni kumenyo ni waithira acoke athie kotini arekue acoke auke matwarani kugaga na thiire na nauma au bagendaga atia gia kairi purity na guturite oboro acira taru waithira ukambiria kwendia mabanga unkirara ndani leo na kuri ungi ugenda kwendia cira inu nkinya polisi ndani na polisi tikumuria kakuri andu mabiva kwa ni watho na mama angi matikuviwa ni watho kakugendaga atia au njanji bas jaji reke njuge uhoro wa jaji kumenya circumstances ya kuria uria muikaraga ri jaji angeigua cira ni woka nikio harira mundu witagwo prosecutor o uria investigating officer no obate kumira mundu uyu ri uyu ainuka ndarara na ni mwana igua especially andu makoro mari arogire na ukugithi muno ni muigua maundu macio ati mundu ainukaga ageka ate akoragwo tuko ona guku no guthiaga uguo guku gitu gikuyu-ini no ugikorwo ndukwirite prosecutor jaji ndari kindu angimenya we mwene ateritwo nikio hena prosecutor ke uri obate kuheo ni investigators ni complainant na mwarie nake ucio ni murata waku koguo umwira ni atakuhana koguo nake jaji akirwo we object nitwarega mundu urageketa ndakayo body mbere umwe body ri no wega urie home report social inquiry utume mundu witagwo probation officer
ona chibu ari bata muno to no auge aiko ndugite kinyo andu acio othe gukorwo uhakite othe kinyo jaji ati niguo tuike ni ugakinya kuheo bodi uguo inukage ukoragwo koguo maundu macio mothe ni menda gukorwo mari in perspective koguo ndukone jaji we mwene no ni urieka jaji eka kuringana na uria na ora mwamwira thengiu muno Yes. jaji Robert Mutitu Yes. ni tuthaitha muno uke uri ngi tabarira-ini ino kana inyu mukuona atia ni ngatho muno wakiri Purity Mureithi ngatho na inyu ni undu wa guka twamutaringi ni muguka ni aria mena ciuria mathio na mbere na gucokerio onawe mwiroreri ukiri wagomana na jaji kukungi tigo haha tabarira-ini ino ya menya kihoto giaku reke tugomane uringi muthenya ungi otoyu mahinda-ini mangi ota maya tuthio na mbere na kwenjera kihoto tondu ngwiraga kiunaga utamugete na nginya tabarira-ini iyo engi nie njitagwo Waithera Mwitherania.